47 ambasani bising khobjak ambasa blockni gram panchayato jotoi kaichi brei sito nomination rekha tipramotha abni logi ambasa panchayat samitini kaitam asuk thayo batainai borok oboti hekenno ambasani tei kaisa bukhak salima blockni gram panchayato kaichi sito batainai tipramotha tai salima panchayat samitio ke kaisa sito batainai jotoi kai nichi sini sito batainai tipramotha borok jotonino paper scrutiny ngmani yagulo eba amjungmani yagulo jotonino selection ngbaikya obahaino shaka tini ambasa block tipramothani president Premlal Molsom aboni logi logi bo shaka ambasa panchayat samitini total kaichuko seat tongo o kaichuko seat ni bisingo jotoi kaitham sito batainai abono karibo BJP ambasa panchayat samitio sajung asuk manglak chung kingmaker Chandrababu Naidu ni bhumika nanai hanibo saka ambasani kwbangma gram panchayat ni sito tipramothno kari kwbangma buninto phani borok rokno sit rmano tui bo baksa borok rokni sumungno phirokmung rekha Premlal Molsom chini takuk media rokno hambai tini 19 tarik Julai 2024 chini 47 ambasa plus chini ambasa je gram panchayat oro total 7 gram panchayat tonggo ajaga ochung tipramotha elon chung tini under the ambasa gram panchayato chung 3টা panchayato chini prathi miano chung nomination file khaika ek number uttor nalichorao chung tipramotha ni engai 5 jon candidate setting khaika aboni pore purbo nalichorao tipramotha ni engai chung aro 7 jon candidate setting khairika aboni pore পশ্চিম লালছড়িবো খরকসা তেই পঞ্চায়েত সমিতিও 3 জন ইনকাই টোটাল 17 জন চিনি 47 ambasa ও চুং গ্রাম পঞ্চায়েত along with পঞ্চায়েত সমিতি 17 জন ক্যান্ডিডেট মিয়া সাবমিশন খাইমানি পরে তিনি স্ক্রুটিনি অংখা স্ক্রুটিনিও কোনো ভুল ভ্রান্তি ক্রই স্রাই স্রাই খাইনো চিনি ও 17 জন ক্যান্ডিডেট রক যতনো ফিটেড তাবুক শুধু চুং নির্বাচন जे 8 तारिख अगस्त नाइसिं तंगो abo chung lorai khainani bagai ready aboni pore chini 47 ambasa constituency by khobjak kisu GP abo under the Salema RD block klaijak ajaga buchung nomination mia file khaika abo ongkha Dabbari gram panchayato chung 8 jon chini tipramothani engai elon basanani bagai mia candidate file submission khaika eboni pore tai kaisa aro Dabbari uno kaisa panchayat samiti ni chung candidate setting khairika a ganani mechuria gram panchayat arong khai 2 jon inkai total Salema block andaro panchayat samiti tai nini gram panchayat candidate 11 jon setting khaika inkai total ongkha chini 47 ambasa tipramotha block committee by khobjak plus 47 ambasa ST constitution bisingo total chung 27 jon tipramotha alon basanani bagai chung ready a Salema block ni antargoto je chini tipramotha ni engai GP tai panchayat samiti ni chini tipramotha ni engai basanani jara candidate rok tini scrutiny bo jotono fitted brok bo tabuk jotono allowed engkha brok candidate tabuk brok bo 8 August je casting o de no naising tongo chini hopeful chung je 47 ambasa je jurisdiction ni je chini candidate rok chung tipramotha ongaino chung Dabbari GP abo tipramotha ni ago 100% phainai tei uttor nalisora tei purbo nalisora abo chung 100% chung jitinai sate sate je chung panchayat samiti ni je candidate rimani o 3 jon rokbo apply nai abo chini hopeful acha tipramotha je party program asko abo sudu tiprasani bagai tipramotha ya tipramotha ongkha joto jati upojati joto miliwino kaisa abo party oro muslim nini sikh jain christian ni kuno bat kre je o hatripra o tongnai besarok abon joto tiprasa ang bagai wan sarok chini takuk wan sarok bo borok buji thangka buji thamani poreno
chini aro paika chini oro ganau tongo chini Kusa Babu yang Prodip Babu chini warriors rok tongo borok directly jara wansarok borok bo chungno onurut khaika je chung tipra mothana hamjago Maharaj ni samungno hamjago Maharaj ni ideology ni hamjago Maharaj keuni bagai bedebet khaiya bo muslim ne bagai mujid tangjak ini Hindu ni bagai bo onek mondir tangjak Christian ni bagai bo chas rok tangjak abo chung itihas je laibuma je Maharaj rok ni je Tripura hawo age kingdom puro klaimane abo keuni bedebet kri abo chung clear aun bagai no chung Tripura motha ticket nawoi chung GPO batai nai hinai chung no onurut khaimani pore chung borok no chung jurjo bostiya borok chung no onurut khaimani bising tino chung chini taku wasarok no bo Tripura mothani ticket rikha aboni bagai borok taku ready jotto jara GPO tongnai Tripura sa nan Tripura sa rok bo decide khaika je na tabu Tripura motha sara union khainani kuno lama krika an bagai Tripura motha party no dorkar gram union khaini khai Tripura motha dorkar state no develop khaini khai Tripura motha dorkar abono wansugino chini taku wansarok Tripura mothani ticket nawi tau batalai tongo abono borokni bokaisa hop tongo je Tripura mothano ekmatro gaham sarkar chaluk mannai hinai asa bisas narogino borok chini ticket bai tabuk batainani bagai ready ongjak strategy bai chung rikha Tripura motha emon ekta bui blame khaifano chungno chikon pati hinfano tabuk chini Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman ni netritwe je Tripura saungthung wan saungthung jotono je tabuk situationo je chini Tripura hastewo buini haste bai compare khaikang kai belaino uslujak uklo klaijak aboni bagaino Tripura sa nan Tripura sa jotono janijar village no gram no unuti khainani bagai Maharaj ni yak romai age tabuk bari phaika aun bagai panchayat samiti bo je tinjon chung rimani abo chini strategy bai abo chini hopeful tongo ajagabo tabuk soi election ongmani pore nukjagano srai lokorok abo chung tini clear khaisan thangya chini sara Tripura mothano kebak yawoi Tripura mothano nayawoi kuno panchayat samiti borok sarkar chalok manglak abo poriskar o tinjon chini prarthi jitinai o chung tinjon prarthino chung king maker ongnai chung Chandra Babu Naidu ongnai hinai chini asas bisas tongo aun bagai Tripura mothano khibai o ambasa panchayat samiti abo sarkar onglak abo 100% chung tini o press madam me chung saklainani muchung Acha